سلما آواره کریستیان الپارێزگاها دهوکێ وێ هەند داخوازی هەناو دخوازیت نینەرێ پاپای ببینید دا گوهداریە وێ بکات. والله نطلب من عنده يعني الاستقرار. مدوید دورت ما امناهی بوه گرید دیسان مدویان نینر پاپای سردان آواره هم بکت دا کو راستوخو گهداری ما بکت دنگ ما بگهین تا قدستا پاپای. ونطلب من عنده يجي يزورنا هنا يجي يزورنا يشوف معاناتنا. دوامین جاره نینەرێ پاپای سەردانە پارێزگەها دهوکێت کرد. مژارە ئاوارên مسیحی دان و ستاندنان پاوان دکەن. جارا دویه که سردان پارێزگەها دهوکێت کرد جێ خوشحالیه ام سپاسیا جنابوی و جناب سفیری و مطران دیلدا و برادر دیلدا رزانخانه که اف سردان ریک خستی بوندش نزیک و آوارا ببینن. جمعها خزیران سالا بوری وره آوارên مسیحی جدشتا موسل و ناوراست عراقی آوارای هرما کردستان دبن. نمازه پارێزگەها دهوکێ کار دهێتە kirin ku rewşa wan baştir bît. La prima parola è gratitudine, grazie per tutto quello che من سه پیو هنه بگهینم یا ایکی سپاسیال سروان کارن حکومت و خلق کردستان بو آواران کرین یا دوی جی دبیجم قد جبیرا منا چید او یا سه امیدوار بن. i nostri rifugiati e anche per tutte le persone che sono دماوێ ده mehên borî da pitir ji 106 şandên fermî seredana parêzgeha dihûkê girîne. Pitiriya seredanan jî vekulîn bû li ser xweşkirina jiyana awaran. Ji ber hatina çekdarên Daeş li sala borî 6000 xêzanên Mesîhî awarey parêzgeha dihûkê bûyne. Lewma ev e du care nînerê papay seredana vê parêzgehê diket. Lê wek ew dibêjîtin rewşa awaran vê carê ji cara çûyî baştir bûye. Eyûb Nisrî Rodaw Dihûk.